Mokgatlo wa Basadi wa ANC o saletse ke dikgwedi di le 3 go tsenela conference ya yone ya ditlhopho le fa Paka ya yone ya kantoro e setse e khotlhile. Dithulaganyo di tsweleditse tse di tlo netefatsang fa go tlhongwa setlhopha se se rwalang maikarabelo a tsamaiso ya conference. We are going to the National Working Committee next week. Then we will then be able to then be appraised on what has been the discovery on the part of the PG, having directed him to interact with the structures on behalf of the Secretary General's office and also on our own behalf as the National Executive Committee, as the National Working Committee. Le fa dithulaganyo tsa conference ya bosetšhaba ya ANC e tlileng go tshwarwa ka Sedimonthole di tsweletse go santse go ise go itsiwe gore ke mang yo a tlileng go kokomala setilo sa presidente wa Mokgatlo wa Basadi. E ne ya re Maabane ka kwa kgotlatshekelo Bathabile Dlamini a bona molato wa go se bue boammaaruri fa a ne a botsolotswa tebang le karolo e a itsereng fa go ne go diragala bogwenegwereng ba SASSA ka 2017. Khabagare Mokgatlo a ANC o re ga o kitla o tsiboga jaaka o santse o sekaseka ka tlholo. The ANC will be studying the judgment, and when it sits formally as a structure, it will be able to pronounce itself. Potso ke gore dikgato semolao tse di tserweng kgatlhanong le Dlamini a di ka ama maemo a gagwe jang. She has got a very strong defenders in the working committee of the Women's League who have been resisting charges for renewal, preliminary calls that she would have to step aside in recent times. Conference ya Basadi e ka bo e tshwerwe dingwaga di le 2 kwa morago fela COVID-19 e ne ya nna sekgoreletsi le fa go le jalo mokgatlo o santse o samagane le ntlha ya gore ke mang yo a tla tseyang boeteledipele.